Nije radio sve što svira. Radio Rijeka. Evo nas, došli smo do 14 sati 12 minuta, jesmo za par sekundi i narednim minutama družit ćemo se, odnosno bavit ćemo se sa riječkom scenom. Riječka scena, neko kaže da stagnira, možda ona više nema toliki predznak rock kao što je nekad imala, ali riječka scena itekako je zapravo živa, budna je, radi, izbacuje hvale vrijedne uratke. Između ostalog, jedan koji se danas pojavio u eteru je pjesma japanskih premijera koja najavljuje zapravo njihov novi album, ali jedna kooperacija, suradnja sa riječkim veteranom, umjetnikom Vavom. Sa mnom u studiju je Enver Krivac, glasnogovornik japanskih premijera, jedan od članova benda, autor, kreativac. Enver, dobar vam dan, gospodin Krivac. Zdravo, lijepi pozdrav. Užasno mi je drago da si baš ti s druge strane mikrofona, jer, drago slušateljstvo, možda ne znate, ali Dražen Zima, ovaj koji vam miluje vaše uši svaki dan ovdje s ovih frekvencija, je jedan od mojih prvih mentora u životu. Sreli smo se opet, prijatelji. Sva sreća da nije jedini mentor bio. Istina da onda bi otišao naopako, da. Ovako, ipak su te drugi malo vratili, usmjerili na prave pute, pa si evo danas jedan renomirani, etablirani riječki glazbenik koji se pojavljuje s jednom sjajnom, dakle, pločom, sa sjajnim, naravno, kolegama i sjajnim gostom. Ili jeste vi Vavi gost ili gost? Pa mi smo nekako zajednički to podijelili, pola, naravno. Mi smo htjeli da se album i cijeli projekt, Fiftač, da se projekt zove Vava, japanski premijeri, čisto zbog prestiža i karijere i dosadašnjih postignuća. Redu, ako imenik od zada otvori. Tako je. Profesor taj dan. Naravno. Ali Vava inzistirao da mi budemo prvi. Aha, japanski premijeri. Onda japanski premijeri i Vava se to sve skupa zove. Ajde, Envere, za naše slušatelje, možda 2-3 riječi više, svi znaju ko je Vava, možemo naravno ponoviti još jednom gradivo, ali za naše slušatelje koji slučajno nisu prošlu subotu slušali emisiju naše Ana Marije, Riječka scena i pregled zapravo vašeg stvaralaštva i razgovor s tobom, tko su japanski premijeri, čime se bavite? Kakvu glazbu? Izvozom i uvozom. Jel rudarite po mjesecu ili? Uvijek, samo po mjesecu. Mjesec je izvor svih naših radosti i problema. Japanski premijeri su trio, prije svega trio, to je jedno ime za razne stvari, ali najviše za glazbu i najviše za trio Marin Juričić, Moris Mateljan i ja, Enver Krivac, koji evo radimo zajedno, nas trojica sa suradnicima, sa puno prijatelja, kolega i tako dalje. Od 2010. godine pistaže već tu. Pa evo 10 godina smo proslavili prošle godine, skromno, 15.6. nam je rođendan. Skromno svečano, pretpostavljam. Bilo je jako svečano. Super. Za razliku od japanskih premijera, vi ne dajete ostavke, uključujete, dakle, tu još i ljude, ima još i ženskih nekih vokala. Ja sam slušao, naravno, pjesmu prije nego li je sad čuju naši slušatelji. Sure. Radili smo 10 godina sa našom vokalisticom Petrom Gržetić-Fuček, a na ovom albumu koji će evo izaći za nekih mjesec dana, malo više, na Dan planete Zemlje, 22.4. Mi smo zeleni, smo true and true. Okay. Ima još vokalistica, između ostalog naša nova vokalistica, službena Lorena Žuvić, koja nam je trenutno na porodiljnom, mašimo joj i ti i ja sad skupa. Da, Lorena Bog. Da, i Iva Močibob isto tako je pjeva na tom albumu. Iz Turista, jel? Iz Turista, naravno. I Enica, naravno, pa znamo ko je Iva Močibob. Od grupe Vava. Od grupe Vava, tako, njihovog kućnog benda, obiteljskog. Tako da sve to skupa ti onako zvuči kao nekakav, ja to volim zvati kao nekakav još manje komercijalan Gorillaz album. Znači imaš raznih vokala, raznih glazbenih žanrova i tako dalje. Recimo i sve cure koje pjevaju na ploči, pjevaju na engleskom jeziku. Da, sve se pjeva na engleskom. Gle, globalno pripremio sam se. London vas čeka. Imam spreman odgovor za sva buduća pitanja. Dobro, zašto vi pripremio? Zato što smo jednostavno, Moris i ja pišemo stihove, i jedan i drugi smo odrasli na rock pjesnicima. Znaš, na raznim Cave-ovima, Cohenima i tako dalje. Jednostavno to je jezik koji je u nama i može ga fregati. Jasno, i sanjate na engleski, razmišljate na engleski, onda je to očekivano i logično da pjesme budu sve radim na engleskom, što god stignem. Jel da? Evo, ovaj razgovor ćemo drugi put na BBC-u napraviti, ali sad za Radio Rijeku naravno razgovarat ćemo i dalje na hrvatski. Može da pače. Envere, odakle inspiracija za ovu pjesmu? Uopće zapravo pjesma onako jedan komad pjesme koji je onako znakovito i instrumentalan, djelomično, a znakovito je. Pa ploča, mislim da je dobar solistički. Dobar predstavnik cijelog albuma, zato što je baš dobar mišung instrumentalnih mišung instrumentalnih stvari i pjevane stvari.
gle, dugačka je, that's what she said. Neka je. Ali znaš šta? Kad je nešto dobro, onda da, neke dugačke. ali je slučajno, stvarno, ovo je stvarno prvi slučajni je prvi taj single Ftalo Blues, zato što je video sam uspio završiti za tu pjesmu. Inače, kad album izađe, čuti ćete i malo popističniju verziju ovog albuma. Prije nego li se bacimo na preslušavanje ove krasne kancone, Ftalo Blues smo rekli da se zove, jel tako? Yes. Reći ćeš nam nešto što bi to uopće značilo, ali samo da konstatiram, ploča izlazi za Budalas Records, jel tako? Da, Dallas Records je Vavina matična izdavačka kuća, mi imamo svoju etiketu Spaziergang Schallplatte na koju smo izdali sve naše, iz naših 14 izdanja u 10 godina. Eto tako, Vava kaže, pa dođite vi malo kod mene, kod mojih izdavača, pa rekao, ajde da vidimo kako je kod vas. Ne? Ajde, dobro, onda Vava vas stvarno počastio, stavio vam i ime kao prvo u naslov ovog materijala, japanski premijer i Vava, još u njegovu kuću ste ušli. Da, dao nam je vikendicu koju ima na Cresu. Kakav gospodin, kako čovjek. Ftalo Blue, Ftalo Blue, pretpostavljam da to znači nešto vrlo jednostavno. Pa da, jednostavno, mislim, komplicirano je samo zato što se piše PHTH-alo, jer je to tako, evo, engleski, tako se to piše, jel? A radi se o ftalo plavoj, mislim, FT-alo, jel? Kako mi to ranije nije palo? To je ftalo, da, to je toliko jednostavno kad čuješ. Ftalocijanin plava ili monastral plava, intenzivna plava boja, Bob Ross, legendarni edukator, slikar, je imao ftalo zelenu uvijek, pa nas je to inspiriralo kao ajmo imati ftalo plavu. Je to isto ona zbog koje su morali nekad tući školjke, kile školjaka zapravo da bi dobili plavu boju, da bi mogli ofarbati tkanine, recimo? Pa nisam toliki stručnjak za pigmente, ali mislim da smo išli smo na ftalo samo zato jer nam dobro zvuči, jer ftalocijanin plava je fantastično nešto što ti napuni usta. Nije bilo nekad sintetičnih boja, ali nije ni sintetična pjesma Ftalo Blue, japanskih premijera i Vlade Simčića Vave, našeg sugrađana kojeg smo također zvali, rekao je nek se mlađi malo pohvale i predstave. Molit ću Denije da pusti pjesmu, pa ćemo se naravno negdje u kraju pjesme ponovo vratiti, zaključiti ovaj naš mali razgovor. Mogu samo reći da pjesma ima prvi dio koji je pjesma i onda drugi dio koji je instrumentalno divljanje, pa možete slušati modularno prvi dio ili drugi dio ili sve zajedno, ali ako propustite drugi dio, propustit ćete onu slatku Vava magiju na gitari. Molit ću pjesmu iz režije. Vavina gitarica ispod se vuče, jel da je? Mio Mao, da. Tako, čija druga nego Vavina? Poznata bluzerska zapravo u ovom slučaju. Slušali te, reci... Htio sam ti reći da, mislim, kako je došlo do toga, znaš, jer kao, mi smo čuli 2015. godine Harbor Cyclone njegov, koji je sa Vedranom križarom napravio i rekli, gle, ovo je onak sliči na Orbi David Gilmora na Metallic Spheres, mogli bi mi nešto slično napraviti. Da. Jer, eto, mislim, Ftalo Blue je baš takva. Što znači Ftalo Blue, pardon? Pa Ftalo plava, Ftalocijanid plava. Tako je, da. Morat ću ići kupiti bojice vodene za malo doma risat, pa sad kad je već ovako voden dan danas, jel? Evo, sad će Vavina zapravo gitara još uvijek od ispod, naravno, blago glagoljit i pisati i pričati svoju priču. Ko je autor u bendu, kako ste se to posložili, kako ste se između Vave koji je kreativni genij zapravo, kako ste našli suradnju? Pa Vava nam je jako puno slobode dao, rekao je, vi radite ono što uvijek radite i dajte to meni pa ću ja staviti neku gitaru na to, pa znaš i vrlo, vrlo jednostavno. I onda s tom gitarom, tako je, i onda s tom gitarom radite što god hoćete. Super. Što je bilo fantastično. Moris, Marin i ja smo napravili neke stvari i njemu to dali i onda je on embellišao to, razumiješ, sa gitarom i onda smo to producirali i tako dalje. Mislim da je super omjer nekakav, recimo, pjesama i instrumentala, mislim da je jedna vrlo zanimljiva glazbeno zanimljiva ploča. 50-50, bratski, što bi se rekao. Da, još jednom, jel? Ovisi, znaš, razlika od pjesme do pjesme, naravno uvijek, ali da, nekako je baš poštena podjela posla. Vjerujem da na albumu ima još raznih žanrova i stilova, neće biti sve pjesme ovako, dakle, možda eteričnije poput ove. Da, ima svega, ima i pop, klasičnih pop pjesama, ima i drum and bassa, ima daba još nešto, ima neke elektronike, ima folka, akustičnog, mislim, plesnih stvari, ima svega. Neka je raznoliko, ajde. Pa će svaka radio stanica koja, dakle, se određuje po žanrovima naći nešto za sebe od grupe japanski premijeri. Mi ćemo vrtiti recimo Ftalo Blue, a ove druge stanice komercijalnije će vrtiti ove singlove. Mislim da će vam se ovaj sljedeći single Trembling Knees koji, eto, za nekakvih mjesec dana će se treba pojaviti, to još više svidite od ovog pjesma. Radujemo se zapravo Trembling Knees koji dolazi, ali do tada ćemo uživati u Ftalo Blue. Enver Krivac iz japanskih premijera, glasnogovornik, gitarist, klavijaturist istog benda, sve u jednome. Gle, glasnogovornik samo sad za danas, jer ekipa nije mogla doći. Je dokaz da
riječka scena itekako postoji. Nije možda više toliko, dakle, s predznakom rock, ali su jako moderni ili bakar su prate modne trendovi, makar one koji su bili prije 20 godina modni trendovi. Da, nova plesna glazba iz 98. recimo tako nešto. Pa gledaj, mislim, ako funkcionira, zašto mijenjati? Naravno, dok stvar šljaka, drži i ne mijenjaj to. Dobro, za sve vas koji vas nisu slušali još jednom prošlu subotu u našoj emisiji koju je pripremila Ana Marija, riječka scena, ili vas gledali onoban na Wembliju, reci mi kad bi nekih svirki ili makar nekih uživo prijenosa mogli uskoro doživjeti i gledati to uživo? Da, japanski premijeri su zadnjih 10 godina isključivo i namjerno studijski bend. Prošle godine smo počeli raditi na tome da se to pretvori u pravi, pod navodnicima pravi, jer ovo je isto vrlo pravi bend bio, živi bend, pa smo se okružili ljudima koji zaista nešto znaju. Super, okay. Pa ti je to sad kombo od 8, trenutno 7, ali bit će 8 ljudi, Lorena Žuvić, Ana Erčinović, Linda Uran, vaša kolegica. Plus Lindi isto. Tako je, Andy Oblak, Vedran Mić i naravno Moris Mataljan, Marin Juričić i moja veličina. Nadamo se nekoj normalnoj budućnosti, nekom kad će biti, oprosti, kad će biti? Znaš kad će biti? Ko zna kad će biti? Ali kad bude, ja ću ti se javiti. Sve dobro, samo da neko sakat ne ostane. To je, ne daj Bog. Tako je, ne daj Bog. Enver Krivac, hvala najljepša, pozdrav svima iz japanskih premijera, pozdrav naravno Vavi i puno sreće u radu i nadam se što prije zapravo normalizaciji ove situacije, pa ćemo se valjda na nekom koncertu već negdje sresti i poslušati uz čašicu razgovora i uz čašicu pive, možda se podružiti. Ja se nadam da će se situacija normalizirati za sve bendove, za sve svirače, za sve glazbenike, za sve umjetnike vrlo skoro. Da, i za sve ljude zapravo ovoga. Ne, samo za umjetnike. Ne, i za nas koji nismo umjetnici. Hvala ti, Envere, puno sreće u radu, za sljedeći singl naravno čujemo se potom. Hvala ti, Dražene, hvala Radio Rijeci, čujemo se. Bok.